Uria wari mubunge wa Runyenjes Mtumishi Kathangu na kuromba kurubanjuri ya Meru na ya Embu kwija hamwe na gutigira ni kugwatithania kaunti icio igiri. Hariuga itagaria riri rikombithia kurikithia untwire kenda nchiara cia rujo itekeze kwaga umenyo bwa miri yao. Ni achokete oria thirikari itikende kwambararia untwire bwa muchungu kenda mikarire ya Mumeru na Muembu itikoririe. Anthony Kathenya ni ori na nteto eji nkuruki. Kagita kalende gurugu kungwagira ntuke ya ontwire kanota maduni muthenya wa umde ule wale mubungu wa Runyenje kilime yake ya ukabere njeru Kathangu leo ndio lutike amagia kuruba Meru kianjuri ncheke amuna kila kia Embu kugwatanira na kureta mwakaribantere ino kienda bomba kubathomithia mitaratere ya ontwile ileba kugana baingi baadha ino batikumimenya Kathangu aliwa ni ontubote bwega kono ontwire bwa Meru na Embu bokithina mbele kudira obola ntuko ikodi andu hacio matiagirirwe gweterera nginya riria kwina thina niguo maumire. Andu hacio magirirwe gukorwa nio vinya ya bururi wao akorwo ni njuri njeke maundu makonanitie miturire maundu makonanitie mitugo ukuria wa mwana wagiriru wa mucii na wagiriru wa bururi wao magakorwa undu ucio ni marengirira. Akorwa ni Embu kiama kia Muembu wanakio gikaririkana ati mucii we bata na nundu aguo mucii ucio we na ciana icio ni ciagirwe gukurua na undu uria wagirwe gukorwa wivo. Akorwa ni athuri makaragia na ciana icio akorwa ni atumia makaragia na ciana ciao ciari niguo andu mamenye gukura ni atia. Kulingana na mubungo Joauga tene njuri na kiama kia Embu nikibatiri kuthondeka micemanio ya kuthomithia kali maundu makonie na mikalele yao. Vamwe na uguo kuthondekaga kindu gigwitwo ati migomano na migomano neta kuga atia akorwa ni andu magwitwo ati acuka na Tharaka magatungana na Embu na mbere niguo mambiririe kwaranirio vorwa mitugo yao. Andu acio magatungana na andu a Mwembe na Muthambi makaria ndeto icio magatungana na andu a Gicugu na Ndia makaria ndeto makaria na andu a kundu gugwitwo ati Embe na Atiania. Ndeto icio igatuika ntheo ni ambiraria kunyitana no tutingikorwa twina holiday teno wanu aguo tuvuruke turavuruka atia. Kathangu aluga lolo ni lubatele kwithira lolo alia lolo batele kwithira lukialirua muno ntere ino kienda gusalia mwelekela ukonna gukilia ontwire bwa ntere ino. Utamanduni nendwe utamanduni neta kuga atire miturire mikarire na mitugo ya mabururi na ningienda kuririkania andu a Kenya ati thiini wa Kenya yetu twina mabururi 40 na manariu kana na matano. Kwa uguo riria twauga uvoro wa utamanduni turauga uvoro wa mikarire uria yagirirwe kurorua uria yagirirwe gukurua mitugo igakorwa nino mitheru gutigatuike kwina mutugo wa gutamwana kana mutugo wa kuraga mucii. Na kiri thirikari nene Kathangu ni amirite gutigerete kumerua ni miturire ya sonko na kuyo ni miturire yetu ya Kenya kuma kiri jamii 45. Maundu makonanitie utamanduni ino culture yagirire gukorwa ikithomithania thukuru at least kwambiriria standard 1 nginya standard 6 ni kwagirwe gukorwa kwina miario na ithomo ikonanitie na culture ya bururi uriku bururi ucio. But today akuna nginya kindu gigwitwo ati curriculum uria thondeketwe ni ukuona wana mwana ndagirirwe kumenya uvoro wa Ngai makeria. So turathie tukiriganagirwa ni maundu metu nginya tukariganirwa ni maundu ma Ngai uria ukoretwe ai central maundu uria makoranitie Kiembu Kimeru Gigiku Gikamba yani ki Africa. Akorwa ti uguo mashivu na mahandmen no mwaka makorwe makirutithania wira na social workers na akorwa thirikari itina social workers in the villages they have to be introduced niguo social workers ithie ikimenyaga atiriri andu aya ni mathomithagie ciana kuringana na uria thirikari irenda. Kuma muji munene Nairobi mbeta Anthony Rangi wa Kathenya.